La reine comprend que d'une certaine manière, le métier de souveraine est un métier de représentation, mais qui en réalité est essentiel. Quand je vais au palais pour les essayages avec la reine, en général son chapelier ne peut pas porter des robes qui se soulèvent à cause du vent. Alors on met du plomb dans les revers de ses jupes pour éviter qu'elles ne s'envolent. Ndagushimiye cyane kandi ndagusuhuje kuba warakoze subscribe kuri Brando 99 official. Ni iby'ingenzi cyane kuba warakomeje kubana natwe. Nk'uko uri kubibona ku mutwe w'iyi nkuru nyine, tujye kugaruka ku buzima n'amateka byaranze umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri wamaze gutanga ku munsi w'ejo washize. Ubwami bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri bwaranzwe n'umurava ukomeye mu nshingano ndetse no kwitangira ingoma ye n'abaturage be. Yabaye izingiro ry'impinduka za bwangu mu isi mu gihe ijambo ry'Ubwongereza ryakomeje gukendera ku isi. Sosiyete yarahindutse cyane ku buryo n'uruhare rw'ubwami rwabyibajijeho byinshi. Gushobora kugumana ubwami muri ibyo bihe bikomeye byari ibintu bikomeye nyine, cyane cyane ko mu gihe cy'ivuka rye nta muntu wibazaga ko ingoma yari urwandiko rwe. Elizabeth Alexandra Mary Wilson yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1926. Abazi gukora imibare mwahita mwumva imyaka afite. Elizabeth na murumuna we Margaret Rose wavutse mu mwaka w'1930 bigishirijwe iwabo mu rugo, aho bari bakunzwe cyane n'umuryango wabo. Muri aka kanya tugiye kugaruka ku mateka ya Elizabeth wa kabiri ku butegetsi cyangwa se ku ngoma. Elizabeth yumviye inkuru y'urupfu rwa se umwami George wa gatandatu igihe yari muri Kenya, maze ahita agaruka igitaraganya i Londres nk'umwamikazi mushya w'Ubwongereza. Niwe ubwe wasabye ko iyimikwa rye ry'umwaka w'1953 rinyuzwa kuri televiziyo. Yaje kwibuka uko byari bimeze agira ati, bisa naho ntari mfite umuntu ndeberaho, data yapfuye ndi muto. Ubwo rero gukomerezaho byari ibintu bihutiyeho no kugerageza gukora ibyo ushoboye. Nubwo minisitiri w'intebe Winston Churchill atarabishyigikiye, iyimika rye mu kwezi kwa gatandatu mu 1953 ryacishijwe kuri televiziyo. Abantu babarirwa mu mamiliyoni bakurikiranye uwo muhango ku mateleviziyo yabo. Abenshi muri abo ikaba yari inshuro ya mbere kuri bo bareba televiziyo igihe Elizabeth yarahiriraga kuba umwamikazi w'Ubwongereza. Mu gihe Ubwongereza bwari bukiri mu bihe byo kwizirika umukanda nyuma y'intambara, abanyamakuru babonye iyimikwa nk'umuseke w'ibihe bishya bya Elizabeth. Intambara ya kabiri y'isi yatumye ijambo ry'ubutegetsi bwa cyami bw'Ubwongereza rigabanyuka, kandi mu gihe umwamikazi mushya yatangiraga urugendo rwe rurerure mu bihugu byari byibumbiye mu muryango wa Commonwealth w'ibihugu byahoze bikoronijwe n'Ubwongereza nyine. Mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1953 byinshi mu bihugu byari mu maboko y'Ubwongereza birimo n'Ubuhinde byari byarabonye ubwigenge. Elizabeth yabaye umuntu wa mbere w'ibwami wasuye Australia na New Zealand. Bivugwa ko ugeranyije 3/4 by'Abanya-Australia baje kureba umwamikazi. Mu myaka ya za 90 nyine 1950, ibindi bihugu byatangiye kumanura ibendera ryarangaga Ubwongereza ndetse kujya mu muryango wa Commonwealth biza guhinduka umuryango wo kujyamo ku bushake. Abanyapolitike benshi bumvise ko umuryango mushya wa Commonwealth wari guhagana n'umuryango w'ibihugu byibumbiye mu Burayi, ndetse ku rugero rumwe politike z'Ubwongereza zagiye ku murongo utandukanye n'uw'uyu mugabane. Umwamikazi w'Ubwongereza
ni iki bavuze ku kwibasirwa n'ibitero. Ariko ikendera ry'ingufu z'Ubwongereza ryihutishijwe n'ibibazo byo mu bunigo bwa Suez mu 1956, igihe byagaragaraga ko Commonwealth itari yunze ubumwe ku buryo yakemura ibibazo by'ingutu. Icyemezo cyo kohereza ingabo z'Ubwongereza kugerageza kuburizamo kwikubira ubunigo bwa Suez byakorwaga na Misiri byarangiye mu buryo bw'ikimwaro cyo kuzibukira, ndetse bitera iyegura rya Minisitiri w'Intebe Anthony Eden. Ibi byateye Umwamikazi kwinjira mu ruhando rw'amage ya politiki. Ishyaka ry'abakonservative nta ngamba ryari rifite zo gutora umuyobozi mushya, ndetse nyuma y'ibiganiro byinshi Umwamikazi yasabye Howard Macmillan gushinga guverinoma nshya. Umwamikazi yanisanze mu nkuru y'ikinyamakuru ku gitero cyagabwe kuri Lord Antilicum. Mu nkuru yavuze ngo ingoro ye yari Cyongereza cyane kandi yo mu bakungu bo hejuru, akanashinja Umwamikazi ko atashoboraga kuvuga ijambo ryoroshye atifashishije inyandiko. Aya magambo yateje imvururu mu itangazamakuru, ndetse Lord Antilicum yaje kwibasirwa n'umuntu wamugabyeho igitero mu muhanda, wari umwe mu bagize itsinda ry'abambari b'ubwami bitwaga League of Empire Royalists. Nubwo byari bimeze gutya ariko ibi byerekanye ko umuryango w'Ubwongereza wari urimo guhinduka, kandi n'uburyo abantu babonaga ubwami byari guhinduka vuba, bikanibazwaho ibibazo byinshi. Guhindura inyito y'ubwami, ibi ngibi byo Umwamikazi Elizabeth yabikozeho iki? Abishishikarijwe n'umugabo we, Umwamikazi yatangiye kugendera ku murongo mushya. Inyito yakoreshwaga yitwaga monarchy, wagereranya n'ubwami bufite ubutegetsi nyabwo, yahinduwe iba the royal family, wagereranya n'ubwami ariko bufite ubutegetsi bw'umuhango. Icyo gihe nanone Umwamikazi yaje kuba hagati y'ikibazo cya politiki. Mu mwaka w'1963, Harold Macmillan yegura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe kubera ko ishyaka ry'abakonservative ryari ritarabona uburyo bwo guhitamo umuyobozi mushya. Umwamikazi yakurikije inama ashyiraho Arov Home mu mwanya we. Byari ibihe bitoroshye ku Mwamikazi. Umwamikazi yari akomeye cyane ku burenganzira bwe bwo kumenyeshwa, gutanga inama no kubura, ariko ntiyigeze ashaka kurenzaho. Iyo niyo nshuro ya nyuma yashyizwe muri uwo mwanya. Abakonservative babonye inzira mu ishyaka rishya ryari rivutse, ndetse uburyo bushya bushyirwaho. Ibihe by'amahoro byabayeho ku gihe nyine Umwamikazi yari ari ku ntebe. Mu mpera y'imyaka y'1960, ubwami bw'Ubwongereza bwiyemeje kwerekana abagize umuryango w'ibwami nk'abantu bashobora kugengwa na rubanda rusanzwe. Wanakozweho ikiganiro cya televiziyo. BBC yemerewe gufotora abagize umuryango w'Umwamikazi wabo mu rugo. Herekanwa abo mu muryango w'ibwami iruhande rw'icyokezo, batunganya igiti cya Noheli, basohokana abana babo mu modoka. Muri make bakora ibintu abantu basanzwe bakora, ariko byari ubwa mbere nyine bigiye ahagaragara. Icyo kiganiro cyagize uruhare rukomeye kugira ngo icyizere abaturage bari bafitiye umuryango w'ibwami cyongere kigaruke. Mu 1977, isabukuru y'imyaka 25 yari amaze ku ngoma, yizihizanywe ibyishimo byinshi mu mihanda no mu birori binyuranye byabaye hirya no hino mu gihugu. Byabaye nk'ibyerekana ko abaturage bakunze cyane ubwami. Ibyo ariko byatewe ahanini n'Umwamikazi wa kabiri Elizabeth we ubwe. Muri iyo myaka Ubwongereza bwari bufite Minisitiri w'Intebe wa mbere w'umugore, uwo akaba yari Margaret Thatcher. Amahano n'ibyago
Ibi ngibi bisobanuye iki ku mwamikazi Elizabeth? Bimwe mu bihe bikomeye bivugwa naho umwamikazi yari afitiye urukundo rudasanzwe umuryango wa Commonwealth, yari abereye nyine umuyobozi. Elizabeth wa kabiri yari azi neza abayobozi b'ibihugu bya Afurika y'abirabura kandi agasa n'uwumva cyane ibibazo byabo. Bivugwa ko byamugoye kumva imyitwarire yo guhangana na Margaret Thatcher, cyane cyane kubona yaranze gushyigikira ibihano byari byarafatiwe ubutegetsi bw'abagenderaga kuri politiki y'ivanguramoko muri Afurika y'Epfo. Nyuma y'intambara yo mu kigobe cya Gulf mu 1991, umwamikazi yasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe bikaba byari ubwa mbere umwami cyangwa se umwamikazi ageze ijambo imbere y'inteko nshingamategeko na Sena byahuriye hamwe. Ariko hashize umwaka umwe gusa, umuryango w'ibwami wahuye n'ibibazo bitoroshye. Umuhungu wa kabiri w'umwamikazi, Duke wa York, n'umugore we Sarah baratandukanye. Hanyuma byaramenyekanye ko igikomangoma n'igikomangomakazi cya Wales batari babanye neza nk'umugore n'umugabo. Nyuma baje gutandukana. Uwo mwaka warangiranye n'inkongi y'umuriro ikomeye yibasiye ingoro ya Windsor umwamikazi yakundaga cyane. Icyo gihe habaye impaka z'urudaca. Abaturage bibaza niba amafaranga yo gusana iyo nzu agomba gutangwa n'umwamikazi ku giti cye cyangwa se agomba kuva mu misoro y'abaturage. Icyubahiro mu gihe cy'impaka kuri ejo hazaza h'ubwami. Ibi ngibi ni ibiki ku mwamikazi? Umwamikazi yivugiye ubwe ko umwaka w'1992 wamubereye umwaka mubi cyane. Hanyuma mu ijambo yavugiye i Londres yabaye nk'uwerura avuga ko hakenewe ubwami abantu bishyikiraho, bityo n'ibitangazamakuru ntibikomeze kubwikoma. Ubwo Buckingham Palace, ingoro nkuru y'umwamikazi, yafunguriye imiryango yayo abashaka kuyisura hagamijwe gukusanya amafaranga yo gusana ingoro ya Windsor. Hanyuma kandi bitangazwa ko igikomangoma n'igikomangomakazi cya Wales bazajya bishyura imisoro ku mafaranga bashoye mu mahanga. Icyizere kenshi umwamikazi yari afitiye umuryango wa Commonwealth akima ingoma cyarayoyotse, kuko Ubwongereza bwirengagije ibihugu byakoranaga kera maze bushishikarizwa cyane no gukorana cyane n'ibihugu by'Uburayi. Umwamikazi yari akibona akamaro ka Commonwealth, anashimishwa cyane no kubona Afurika y'Epfo yaje kurangiza ubutegetsi bw'ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu ryari rizwi nka apartheid. Yabyishimiye akora urugendo rwo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1995. Mu gihugu, umwamikazi yakomeje icyubahiro cy'ubwami mu gihe rubanda rwibazaga niba ubwami bufite ejo hazaza. Urupfu rw'igikomangomakazi Diana, ubwami bwahinze umushyitsi kandi n'umwamikazi ku giti cye aranengwa cyane ku buryo budasanzwe. Nyuma y'urupfu rw'igikomangomakazi Diana wahitanywe n'impanuka y'imodoka i Paris mu mwaka w'1997, mu gihe abantu benshi bari bakoraniye hanze y'inzu z'ubwami ziri mu mujyi wa Londres bafite indabyo baje guherekeza igikomangoma Diana. Umwamikazi bisa nk'aho atashishikajwe cyane no kwerekana ko abantu bose bagomba kumureberaho igihe ibintu byabaga bikomeye cyane mu gihugu. Impfu n'ibirori. Ibi ngibi bivuze iki? Mu mwaka w'2002, urupfu rwa nyina w'umwamikazi n'igikomangoma Margaret. Mu mwaka Elizabeth wa kabiri yizihijemo isabukuru y'imyaka 50 yari amaze ku ngoma. Byabangamiye ibirori byagombaga gukorwa mu kwibuka iyo sabukuru, ariko
Ibi ngibi ntibyabujije abantu bagera kuri miliyoni imwe guteranira imbere ya Buckingham Palace. Ibyo birori buri buke biba mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2006. Abantu babarirwa mu bihumbi bakikije imihanda y'ahitwa Windsor igihe umwamikazi yahazungurukaga n'amaguru, ibintu ubundi bidasanzwe mu kwibuka imyaka 80 ye y'amavuko. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2007 we n'igikomangoma Filipo bibutse imyaka 60 bari bamaranye basezeranye. Misa yo kwibuka iyo sabukuru yabereye muri kiliziya ya Westminster Abbey, yitabirwa n'abantu ibihumbi 2,000. Mu kwezi kwa kane mu 2011 umwamikazi kandi yitabiriye imihango yo gusezerana hagati y'umwuzukuru we igikomangoma William n'umugore we Catherine Middleton. Mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka Elizabeth wa kabiri yabaye umwamikazi wa mbere wasuye ku mugaragaro igihugu cya Repubulika ya Ireland. Uruzinduko rwasobanuraga byinshi mu mateka maremare hagati y'ibyo bihugu byombi. Kamarampaka nyuma y'umwaka mu ruzinduko yagiriye muri Ireland y'Amajyaruguru mu birori byo kwizihiza imyaka 50 yari amaze ku ngoma, yahanye ikiganza n'uwahoze ari umuyobozi w'umutwe wa IRA Martin McGuinness. Byari ibihe bikomeye ku bwami, aho mubyara w'umwamikazi Lord Louis Mountbatten wari ukunzwe cyane yishwe n'igisasu cya bombe cyatezwe na IRA mu mwaka w'1979. Ibirori by'imyaka 60 byazanye abantu babarirwa mu bihumbi ku mihanda kwishima, ndetse abandi babikorera mu mujyi wa London mu mpera z'icyumweru. Kamarampaka yo kumenya niba Scotland yabona ubwigenge ikivana ku buyobozi bw'Ubwongereza mu kwezi kwa 9 muri 2014 cyari igihe gikomeye ku mwamikazi. Abantu benshi bibukaga ijambo yavugiye mu nteko nshingamategeko mu 1977 yiyemeza kurinda no gusigasira ubumwe bw'Ubwongereza. Mu ijambo yavuze imbere y'umunsi wa kamarampaka ya Scotland, umwamikazi yavuze ko yizeraga ko abantu bari butekereze neza kuri ejo hazaza. Ibyavuye mu matora bimaze kumenyekana, ijambo rye ryumvikanyemo ijwi ryo kwiruhutsa ko ubumwe bw'ubwami bwari bukimeze neza, ariko yemeje ko umuryo wa politiki wahindutse. Yagize ati, ubwo rero ubwo turi kureba imbere twagombye kwibuka ko nubwo hari ibitekerezo bitandukanye byerekanwe, dusangiye urukundo rwa Scotland ari rwo kimwe mu bintu bidufasha kunga ubumwe. Ku itariki ya 9 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2015 yabaye umwamikazi wategetse igihe kirekire mu mateka y'ubwami bw'Ubwongereza. Aca kuri nyirakuruza umwamikazi Victoria mu gisa no kwanga kubigira birebire. Yavuze ko uwo muhigo atari ikintu yaharaniye kugeraho. Hadashize umwaka umwe nyuma yaho mu kwa 2016 yizihije isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Nubwo ubwami butari bukomeye cyane ku mpera z'umwamikazi nk'uko byari bimeze mu ntangiriro, ariko yari agifite ubushake bwo gukomeza umurongo wo gushyira urukundo n'icyubahiro mu mitima y'Abongereza. Igihe yizihizaga imyaka 25 yari amaze ku ngoma, yibutse amasezerano yakoze igihe yasuraga Afurika y'Epfo mu myaka 30 yabanje. Igihe nari mfite imyaka 21 niyemeje gukorera abaturage bacu kandi nsaba Imana ngo imfashe kubigeraho. Nubwo iryo sezerano narikoze nkiri mu myaka y'ubuto ngihuzagurika mu gufata ibyemezo, simbyicuza, nta jambo na rimwe nakuraho. Reka ngushimira cyane wakomeje kubana nanjye. Ibi ngibi byari amateka ndetse n'ibyaranze ubutegetsi bw'umwamikazi Queen Elizabeth wa kabiri. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.